Karbinglong Tunmas Council Ningkan Trok Kebra Trok Siarta Pleng Data Pianta Ser Longri Longkiti So Arada Tum Sorkara Kerap Long Lelang Tom Clock Iri Farmalong Non Anta Pangram Suverlang Kardom Nili Karbi Berta Thamang Thare Chisong Teronam Bertang Tonpen Arjek Tham Singhason constituency ke Parlu Manja Serlongri Longkiti So Arong Asar Longkiti So Pen Japon si Rong Arat Doan Turpak Pen Mithang Kacheleng Atuar Kasalama Sai Kiding Busi Perangke Tumpen Berta Nang Pale Perangke Tumpen Rong Asar Pan Karju Ponohut Nang Kachethano na Tengki Kiliga Pongtin Setami Vote Ki Jogdon Verlo Lapen Kiliga Long Karjabdun Atum Doan Setami Kiliga Prang Luti Vote Ki Hangapat Nahomri Rinti Setami PDR ni Anta Sorkar Tumpen Thangna na Kirapta Pajurpon Pi Pinang Pusi Ningje Sorkar Pen ang Kirap Kavya Joini Kato Kavi Rongarat Turpak Pen Tuar Selampon ang Kogluputa Nang Chithandun Labang So Tuar Non Selampon Seta Arlong Sangti Ke Orpon Tekte Joini Arve Jongsi Jang Luti Langpon Laptiti Lo Charlia Somar Pen Chenglok Kedam Kevang Cycle Ata Padamno Lasi Prabjin Pen Sorkar Pen ang Kirapapansi Serlongri Longkiti So Radatum Tuar Chulang Rinti Anparda Sorkar Pen Thangna na Kirapta Pinyarni Anta Avelang Tuar Pen Chenglok Kijuna Lang Anta Varsay Long Lunde Pinang Puta Perangke Tum Angno Nang Khan Pachinido Siritis Foraman Mangken Itum Ang Pachun PG Anang Klem Pipopu Tanon An Sitami Chetheglong Lela Loge Charlie Oso Maratum Ke Kedam Wang Siksak Po Kedam Un E Wala Son Si Nilitum Long Non Chingtang Nang Bom Lo Chirikendeng PHC 10 Bidits Hospital Henlo Amreng Constituency Pen Kithinai Seka Chelang Ahem Seta Aso Namung Kichokle Mati Karbing Mountain Mass Council Pen Kilang Kipang Krejok Ningkan Krepo Soselo Kimisen Pen Ambulance Generator Pen Chenglok Kinang Sot Ahormu Ason Ave Anpar da Bangso Hospital Ahem Lapen Quarter Ahem Adung Arai Kangram Ajo Perlo Kacheleng Japan Kapere Memedo Pinpur में Bangso Hospital long kilang charya tum kilang ke pankrejo hospital kali arnikang sama porlote kang ram thebajok chitima pi ke pangrek adima sonsi cheman lo hospital long ke pang thirmate ason ason ke pang janga phan sarkar pen anikan wangta fan nang pali titi pusi radatum chithan seta lahaya fan kunat si kadam etlune ang takeaway anpar da Bangso Hospital along ke thekdun long ateke Bangso Hospital delivery case ahut ambulance ka vedeta joini chai chilong agari pensi seka chilang Japan ponang titi ihod si MEC Rina Terang pi Bangso Hospital long kaum ridam sai kedeng ahut ason chakte kanglo seta kwantong pachun jine mo apor hut si theklong poputa jai rinti Mahamaya constituency arlo tongklok I reform kimisena sai theklong le pinlang lapen pinyarni anta pangramsu an pinlang labangso I reform sarkar pen kimisena sai kideng pon pede jok pinyarni anta kepangtera sai theklong le detlo lapen rada tumpen kepachini pon tua tengke labangso I reform kidam tang kwada ningkan pen lo nisi kido tanglo setame boundary wall ki pipon pede jok bi chainong pen raikom ki pijia pan katora do koklo anparta inkia pipli lapen Inkiati KPG asir kot setame kimisena hem selampon pelang la sojok rada tumta misena varsai I reform along pen long dun de det luputsi rada tumpen ningje rinti Indian Meteorological Department weather forecast report ateng pen RV Thepimati Jangsir RV Dojipu ateng pen West Karbianglong District Havar alongta RV Kejang Dun Chimit me pin pen Nithom Nipli Anbak RV Kejang Dolo Bangso RV Kejang Sirajok Karbilang Pi Hydroelectric Project Adim Get Patumi Pai ni Pai Kreni Arne Ingpu Ponlo Lapen Bangso Adim Alang Nangkelo pen Aber Kedo Ahavar Mate Baithalang so Police Station ang Kang Kedo anarong borbir tharve abi lapen ongdung arong kedam atuar langkang lumajok radatum kisung chechak nanglo birota ketok ahut anke RV jangbom lang lapen ke hembrit kanaho ka birta avelang pusi kadyo sa dara perang ke jasoning hipen birta pachinipon birta bang kelapan si kang ton poniklo laing bom tha kadyo sinal dumithak me kurang tu